ye de nyamesuro ye man ho do nipa ho do ene be chichire amagana ye mu nipa mfaso ye kan ye nim ye mu yesemu nkasem ye de nokre ene be adwuma bidi dia kwasensia asemi de kabre ena asun ba meka asunya me admu a 29th October tidam kwasiada 29th October enumere no 9 p.m. pepe nyina ye hia Perez Dom Adom Praise 2023 edition na afi we de eche afi bia de kwa awudo na wo enso na awudo na kwa ontuna no ne yage no omne aka omu nyina abom ene ba be hia for afi Adom Praise it will be an said Dina Hamilton Pentecost ni to ni Pentecost kwa eneba Jomet wona sorry we wona sorry sa omu nyina obia ne kwa eneba 70 Ghana cedis say digitalization da robenti unya kura so be nante kura ba no aba be to ticket opeso be ton so akwanya so ba fa digitalization kwa so le tua so me chan 70 Ghana digitalization kwa so le tua star 714 star 003 star 3 hash na se dia ka de nyina to so your 70 cedis when you take it here ba afi Adom Praise the Quas edition when I say a snit Franco Trading Enterprise Access Bank Sansona Dominion Heba and then Muku Audua Akabebre Yaku and me Dominina Edin Ebert to Ja and Muku Suasne Bebre Afiatu so who and the Yamawo Benjonie then your man in your fair. Ala pemu asem yenu tel na me ko na ma hene kwabra sante na bedwafo atoaso ena no na otwetwem ye nyina nim ye si wo ndc amyuko atena e won kran semtwani a ye sibam no City FM City TV semtwani ya ye sibam no ature be na se ensem ba ne ye kan wasmo ya na bi madwen om se mu da ma take size and na ogina so mesia fa yes sir and both NPP NDC for eja to me say the rate at which yes sibam central for because of me aduma no enye ba won say na no e ba ya na e kan watem say mum yenyi amanyo sem no emfemfim no na NDC ni she bi entiase o say eni nanu eni nansa atoto NDC so enye ne e pe no but me wonum no e bia na pani no eni kura nye hu se besi ebufu bia be hye Ghana maburumu it is high time se nyina be hyomo ye no matrase akasa na no because am pese make asem ye me nya ye me kwa kwa edwuma na be burum se dia de etan enya de pa o se so go maimu se percent sem trefo and the kan sem de my idea ye momo bambo kese se please for kwa na ho ba ye se kroma fo bo ho ban because munti ene agina ana pa Akosombo ya me de wo ko sebi enya re sebi bru sebi kronto e ka bibia ni mu na sumi fam se minia Ghana ni nene wakwa ahonyehiem ti akwasi se bi begina ka Akosombo dance pledge no o how e dia bra Ghana ni shi bi ho no a men kan se because me nua bi hom ara se me nua bi nim eye madwuma ye o se me ye mumie nya sa tetesem no e bra sem twani kan bia ni e dimrika eta no pese abunu kono no eye se bi kurasesem atwam and the service how do abebrea ba nyina cho se Ghana de hye ginsentwefo di cha politifo ten of mo time na mo buye ade I pam fan check say nkoma President Anado Danko Akufo-Addo Commander in Chief of the Ghana Armed Forces manyane che se ene wone asoafo be se edu ene tu mutu afrin kran akọ mia wudu Akosombo dam aye bie ye hawede abram eye ni papa mu anda munko so emwa omo
but anope mesre Ghana ade hye ye wo mboa bi emfa mmoa ye nnuan hwe o TV ne so na hwe ye nnuan bi ahoye hia omo ekomuo ebi msoso omo kete ebi msoso omo mpa ba bia omo bedampo eden because ye bie ensuo no ama na bro so se ne o se ye bie bro ye bie no but se bie eno ensuo hye se epetina miyem sa hyehyem se ye wrade ensuo ta koton ade egu ehia ye nnuan se kom ya na umye nyina yen ko mo mo awate yen ko bo mo ye nnuan mo bre ye nnuan mo teso ye nnuan mo high enye no mo penoni. Yes, there's other part of issues. Ye bo mo mande ye omo ntufro ehon komo ho ye bedi ba pempe ye nnuan mo no omo tibia mu nye ba bi agiran ye nnuan tibia mu nye mo se nad mo panfo ko ya doye ona book sabokuje to abla kwa mo ne Adam panfo ye nkoso ne mwa wo mo won na ho akotima ye nkoso mwa wo mo ensonsori ahodo. This is the time amanfo hia mo. Not only Pastor's Appreciation Day. We need to also appreciate the church member. You also call him yem. Yem call mum wa. Baby, you am to enye. Usha danya a ye best story building back. That's a truth in certain yammer na manaka chance in danya. And so, how can see a 2 year war me penny me outdoor. That will pen for me cause ka say Adom ase abampen fom fa kakra nko hye omumu no mo fa moa ye nnuano me camera ma hu nani muntia o wo su ni TV because wo hwe ne ekoso wakasa TV so na asefem awreho o hwe ne wo wa hwe o TV ni so hwe ne ekoso na asefem awreho o kira pa metie siwo amanti o kakra say oh my Ghana there be a make am say sebi. I think say ye critical thinkers yasan. Nano yesu asofo kogu Akosombo si ye mompaye. Ene nyame ayadum so be yade ene di so ne ye. Galam say say Ghana nsuo. Ene su pasi yaba yama ni twiko. Ko weja da. Ye bebio ni ebie hwam na Ghana Water Company Limited ena mo ka kire say sene galamsey say yensu no ahwe ye beye de se Ghana benye nsu onom nyame se Ghana fo emfo ni pabone so ni pabone fo bi eye no still mesa supply mo because you're the apple of the eye of Nyankopon one na so senso ni esio from the santi ye bie wejada me santi ya spele bagredam ye ni baby ye be stone so ni bi ni wo and then omo tis desert so ebukura tim the dobin etu ensuo mu afa desert na sia bom kro mom nyim bi yusu a na ye na Nyankopon de ache ye hwensu atwiko hwensu ye atwiko ebedi bosumi afi baako na Ghana Water asabu yesu jete se ensu aseyo ensu ni wo yenye ensu so ne so mi wa yenye ensu bam ya mane nyina atwiko. Yes, everything stops at the president because on the commander in chief untimi aka wa anye but issue say wo nsu de mo to enyumaku ano bia odro na ensu wo to ensure say sane mo etimi awie pe no de ne ensu yaye awrewo o kina mekire wo eniema bi kina mem kire wo krata wo do bi a akokoso de ntia ebepem ne yentimi nye dama ebetim dia receive sense mekire krata bi kina o ma yeko bra santia transo na pamfo pense mbre na bo se ben boko de ye da Nyankopon ase mesume kina ebehwe anim na odi sa de akoye akwansi dia ma se enuanom ekwa onye se de nya kese pa se all hands on deck obi antutumika na onko yenuanom emwa very very important because suku hospital edwadie aduane baby adi etibeti nkwada akora ho asem baby asebe eja na adwonso nyina akoya big problem nti nadmofo yem push your more ya e free eye bia ho so ayensem emodu ya ye Ghana fo so esem odu yenyina no yemfa bibi en support
na omuntimi engineer yi na afia di akire nkomo no is very very important nti that's because you be see am say but answer ne be go try one ba na menka o say Yera Kofi Adams atenase Kofi Adams atenase ono de high in field that and Yera Thompson so atenase but ansa ne be try one ba no ma menfa we ntu mampanyin nim say do de atu nim former MMDC's petition President Akufo-Addo over salary arrears. So much of crata tintin. I want to say, Ghana man paying Mr. Wadarma, dear Yapar said you may waketi yamba. You know, not a bribia sabros. A hard dream. You wonder how, as former MMDCs, and how they've been surviving up to this point. It's so sad. So, draw man paying attention to this. And the Office of the Chief of Staff, and also attention to this. Now, immediately, want to rectify this major challenge. No, the BNT Minkoyi. Yekwa ba, yeba, yeto enkomodi ni swara.